Bibona turi mu ishyamba rya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ni ibintu bimeze neza cyane. Turi mu butembere bwiza cyane ngiye n'umuvandimwe. Murabona ko turi mu ishyamba turimo turagenda twegisiporora ibintu bigiye bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi ureba rero ni ishyamba rigizwe n'ibiti by'amoko menshi cyane. Amoko agera ku bihumbi n'ibihumbi. Murumva ko ni ibintu bigiye bitandukanye. Hari utunyamaswa rero mukunze kugenda mubona, ariko ubu ngubu rwose sinzimenya. Twagiye gutembera gusa aho tugenda tugera hose turagenda tubaha update nk'uko bisanzwe. Iyi ni Soko Zima TV, genda ukore subscribe ubundi tugutembereze kaminuza y'u Rwanda wibereye iwawe wicaye utekanye gatanu kuri gatanu. Okay, right. Twagiye tubabwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngire ngo nk'uko mubibona neza, gusa reka nze mbyegere. Murabona ko hano muri iri shyamba rya kaminuza y'u Rwanda naho hakorerwa ubworozi bw'inzuki. Sinzi niba muri kubibona neza, izuba rimeze nabi cyane, ariko ako kantu mubona nazuminze kagaragara ku bururu ni imizinga igiye irimo. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane. Turya n'ubuki n'iki byose ukagenda umera neza cyane, ubuzima bugenda neza. Urabona ko ishyamba rimeze fresh, ibiti bimeze fresh, ahantu ho gutemberera ha fresh. Mbese ni Soko Nzima TV ni fresh. Ngira ngo murabibona neza ibi bintu bya Plot 170. Urabona ko ni agace karimo ubwoko bw'ibiti runaka, ugereranyije n'ukuntu bigize gute bigiye byaranje. Ngira ngo izina murabibona neza. Ubu ni ubwoko bw'ibiti nanone ushobora gusanga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, mu ishyamba ryaho rimeze neza cyane riteye amabengeza. Turagenda tubatembereza mwene mugiye wasi. Reka dukomeze imbere gake tugende tureba ibindi bintu bigiye bitandukanye. Wenda niza kubona imwe mu nyamaswa zibarizwa muri iryo shyamba, ndagenda nzibereka gatanu kuri gatanu. Menya ko iyo ari Soko Zima TV. Njyewe ndi Bobo, ngagenda ukore subscribe. Ubu ni ubundi bwoko bw'ibiti tugezeho, murabibona neza. Reka negere namwe musome izina murebe. Ni ubundi bwoko bw'ibiti ushobora gusanga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, bimeze neza cyane. Nizere ko utazabura ingemwe zo guhombeka ngo ube wakwiterera iki, wakwiterera ibiti byawe by'amoko agiye atandukanye. Nimugana hano imbere rero gato murabona ko nje rwose kabisa, negereye imizinga tugiye guhakora. Habona ko ntabwo wayegera cyane, inzuki zishobora kuba zakurya, ariko nk'uko mubibona do, ngiyi imizinga ibiri murayibona myiza cyane. Ngundi hepfo yayo twaherekeza kamera yacu gake twerekeje ku ruhande rwa ruguru. Nyirango murahabona indi rwose ni imizinga myiza, ubona ko irimo ubuki bumeze neza cyane. Gatanu kuri gatanu. Murabona ibyo biti nabyo bimeze neza. Dore ngo iki kirere cya kaminuza ukuntu kiba kimeze mu ishyamba ryaho. Okay, inzuki zo muri kaminuza nsanze zitagira amahane cyane. Mbashije kuba nakwegera imizinga yazo kabisa, ngira ngo mbereke ukuntu ibintu bimeze neza. Gatanu kuri gatanu. Urabona ko ni imizinga irimo inzuki rwose, ni imizinga iri active, niba ariko nabyita. Niwitegereza neza gake cyane urazibona zirimo zigenda zitembera, zigenda zireba ukuntu ibintu byifashe. Gatanu kuri agenzi ka. Urabona ko ibintu byose ari sawa rero. Uno munsi menya nta nyamaswa ndi bubone n'imwe. Aya masaha umenya ziba zagiye kureba ukuntu zigenza, gusa turagenda tubareba ukuntu ibintu bimeze. Ubu ni ubundi bwoko bw'ibiti, murabona ko ni ubundi bwoko, ni bushya. Niba ngo bwitwa sieberi simbizi, ariko nawe urabizi uzi gusoma. Dore ngo ukuntu ibintu bimeze. Urabona ko ni ubwoko bw'ibiti bwiza nabwo wasanga hano muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Right. Nk'uko tugomeje kugenda tubatembereza mu ishyamba rya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, murabona ko ahangaha rwose mbanje kwitonda gake, manura kamera yanjye nyerekeza ku igiti cy'amateka. Igiti kirekire, igiti gishaje, igiti navuga ko
kigiye gifite inkuru nyinshi zo kubara. Nguko ukuntu kingana rero, ntago wazagiheza n'amaso yawe. Ni ukuri ni kirekire cyane kandi ni gikuru, niba ariko nabyita. Urabona ni ibirometero byinshi cyane cyane cyane. Ngicyo mu bushorishori bwacyo urimo urandiranja wowe kameramani. Ana kintu byose ari sawa. Ngicyo cya giti, dore ngicyo rwose. Twakizuminga mukabona ukuntu kimeze, dore amagaragambye yacyo ngayo. Ngicyo right turacyatembera muri kaminuza y'u Rwanda. Dore ngibyo ibiti rero, ibiti bimwe na bimwe byagiye byuma, ntumbaze ngo byagenze bite, ariko urabona ibyo biti bigera kuri bingahe, bitanu bitandatu, n'iki urabona ko byagiye byuma, amashami yabyo yagiye yuma, n'iki ibintu ari fresh cyane. Ushobora no gutashya niba unabibona neza nyine ukuntu Rwanda ziba zimeze. Nta kintu nari bubereke kabisa. Dore n'ubundi bwoko bw'ibiti tugezeho, ibiti byiza cyane, ibiti rwose ushobora gutembereramwo, ukagenda ukaruhura mu mutwe, ukagenda ukabasha gutekereza ku mishinga yawe y'ahazaza, ndetse ukagira intekerezo nziza cyane. Hari n'ibyo biti rero tugezeho ngibi, n'ubwo bwoko murabona ko ni ibiti bitangaje, ni ibiti birebire cyane, ariko nanone bisonzwe, gusa ubona ko bimeze fresh and green. Uzi ko abantu bakunda kureba ibintu. Ngira ngo murabibona neza, utu duti si ubu hari umuntu waba utatuzira. Bamwe babyita amatovu, abandi babyita amahwa, uko wabyita kose, ariko urabona ni ibiti byiza cyane bibereye ijisho. Buriya ikiremwamuntu nawe wishimishwa n'ibintu byinshi. Utwo tuntu duto tugenda wegeranya nitwo tugenda tugukorera umunsi, tugenda dutuma ubasha kumera neza mu buryo bumwe cyangwa se ubu ngira ngo murabona neza, sinzi niba ndi bubuzuminga bigakunda. Urabona ni ishyamba riba ririmo abana baba bari gutashya, ariko reka mbegere gake maze murabirebe, nabo baba baje kwenjoyinga naturity cyangwa se imiterere y'aha hantu. Gatanu kuri kagenzi kako, reka tubegere. mwana gushyiramo ahantu tugeze, ndaharegera batahantu ntago rahancika ntakameye, ngo namwe murebe ubwiza bw'ibi biti. Nyamuneka mama shenge we, ngira ngo murabibona neza cyane. Gatanu kuri gatanu ni ahantu ushobora kuza ukicara, ukigira, ugasengera, ugategura imipangu yawe neza cyane. Gatanu kuri gatanu, ngayo nguko biri kugenda bigenda. Komeza wenjoyinge, ariko wibuka ko ino ari isoko nzima TV. Ngaba babana rero nababwiraga bari baje kwitahiriza inkwi, ariko mu by'ukuri barimo banagenda benjoyinga, baryoherwa n'ubwiza n'imiterere by'iri ishyamba. Urabona ko bameze neza cyane, barimo baragenda bashaka inkwi zo kugira gute, inkwi zo gutekesha, kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ubona ko bameze neza cyane, bameze neza kabisa, barasa n'ishyamba ryiza riri hano. Ngira ngo murabibona cyane, ngabo bameze neza cyane n'inkwi zabo bwiza uko zigiye zimeze. Gusa muri munsi nk'uko bimeze nyine ntabwo tubashe kubona inyamaswa hari, ariko nazo turagenda tuzibona, mwene mugire ikibazo. Dore ngaba babana, dore ngaba rwose bameze neza cyane, urabona ko barimo bagenda bamwenyura. Gatanu kuri gatanu. Mu nyemerere tuba dusubikiye ahangaha, ndabona amasaha ntago adukundiye, ariko ubutaha noneho tuzaza tubagezaho n'inyamaswa zigiye zitandukanye, amoko agiye atandukanye ari hano muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ndavuga ubwo ni mu ishyamba ryaho. Ciao rero, turi kumwe gatanu kuri gatanu. Iyi ni isoko nzima TV, kora subscribe ubundi ugenda uryoherwa n'imiterere n'ubwiza bw'ishyamba rya kaminuza. Ciao.